baru datang pas ke kamari dia teh janji arek ulinnya. Kok anak-anak nggak datang ke sini ya? Katanya mau ngumpul. Budak mana cenah rek karumpul di dia teh cager. Ayo kunaon neugeun. Kita gayan kaburanya ka madejogan. Barudak urang ge kamari ge minta maaf urang nyipu. Amin. Hade sih kabayan mah adatna salewat. Moal atuh. Namun inget eta ge upan si kabayan mah cenah naon ge. Dak urang nyen kegiatan naon atuh dak? Naon we atuh? Yang penting seru lah. Teman-teman aku bawa teman baru nih. Nama saya Aska. Nama saya Bos Sobri. Nama saya Aska. Nama saya Betty. Nama saya Jimin. Aska. Nama saya Kabayan. Aska. Aska. Nama saya Jaka. Aska. Nama saya Badak. Awas ya urang. Pukul kundit. Buru. Terus si Sobri bisa ngambek. Tuh kabayan beli cai. Kada si kabayan karasa deui. Moal meureun. Ya Allah si sing entong karasa deui. Amit. 2,000 years later. Kabayan teh kade karasa deui. Biasa tah kadang buru udah kabayan. Burunya urang ge minum udah. Nya urang teh udah. Ngeunah euy. Hampura orang teh haus. Iya teh jang lobaanan, lain jang sorangan. Beron. Naon? Kabayan mau di mana? Di situ. Ayo. Hei, kabayan. Mana ondeinya? Tahu. Atuh, udah diinum. Engkau mari itu bareng-bareng minumna mana mah abe seru. Uang aku ini gocek. Panges dibalikan. Apapun nyaman ganti rugi. Daripada pusing. Beri.